I dobro si, ljudi danas igramo Roblox. Da. Da. Vidio sam da je danas nestalo, da imamo sad 4 pretplatnika. Onda da je to napravio, nek se opet preplati. I mi se nećemo snimati, mislim da ćemo ovo. Možemo ovo jako nitko. I sad sam malo. Bravo! Opet znači vola bit. Da. Ne snima. Htio sam ući ovdje i onda tamo svaki. Joj. Onda dobijemo copyright. Što, a? Ne bolje ne briga za to. To? Ljudi, znate već, napišite u komentarima ako znate šta je copyright. Da. Ajde parkuraj da ljudi vide kak ti parkuraj. Jednom sam se na neke od onih toka popao. I popio jaja. Kad pokupi jaja dobio medalje. Dobro. Sam pričekaj. Da, pustite zbog malo prekida, znači... Gdje? Ne znam. Evo, sad si vidite ove zvijezde, sad gledajte tu. I svake sam pokupio. Možda nisam. Ne ti jaja. Jesi to pokupio? Jesam. Znači ovdje mi ćemo pokazati da smo pokupili, ne znam šta, kao neko jaje. Da? Oing. Aj, ovdje. Goodbye. Da. Najprije. Kad smo dobro navijestili kameru, hoćemo tako svaki put. Da? A ne budemo snimali na tabletu neku. Ako neko bude htio neku igricu da snimamo, napiše u komentarima. Ako se može skinuti na tabletu, neka napiši nam u komentarima da skinemo i pa ćemo igrati. Se čuje? Ako neko hoće... Čekaj, to je tajna. Da. To je tajna od jedne igrice. Da. A to ćemo danas snimiti. Sigurno. Ono, ne da. 20 kuna. Kad 20? Jako sporo ide. Jako sporo. Šta radiš? Znači, ako čujete tu ovo skripala stojica. Gdje ne može? Ma plejt. Ja imam milijun. Ovdje ima 78 milijuna. Da. A jedan je imao više 4 milijuna. Znači, ako ne znate šta je vezanje malo dosta začepiti. Da. Jep. Možda... Možda snimimo gdje pio. Da? Danas. Kad si vidio? Minecraft. Ništa nisi čuli. Koji videa ćemo danas snimiti? Danas ćemo snimiti gdje pio, Sviterio i... I tajnu igricu. Misliš?
Postice, to je moja mama. Još nekad. Da. Ajde igraj se sve kako. Pa je kupila kuponu stvara. Znaš što ga kupiti? Kosta, vidite, mi tu kao pravimo dropere, pa onda dobivamo pare. Aha. I onda kupamo i dalje dropere. I tak do kraja i ugradimo si kuću. Ajde. Evo. Ljudi, znači, Šta? mi jedemo čokoladu. Zidovi kao šta tišće. To snimamo. Kosa.Vaj. Pa tek počeo. A kakvi si bio? Gdje vidite onog tamo? Da. Ovo ćemo i mi sve kupovati. Znači ovo košta milijone. Vojno. Evo vidite koliko ovo košta. 12 milijona. Ja si je kupio ovo. Evo sad je. Oh my god, on to nije kupio. Kako to znači ono može? Eksplodivat će za 10 sekundi. Vješ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ne eksplodirao je. Mama je sve posljednji. Ako to pripeta čoksa. Da. Čekaj, ovo. Od čokolade. Skok. I jaja. Aj kupio. Znači, ljudi, za 2 tjedana neće biti baš previše videa jer ja idem na more. Ja 2 tjedna će biti još malo videa. Sad kupuj samo mašine. Ovo tako ugađaju.
Znači ja kupio sam sinove i ja. I onda gledamo skroz uvijek pa dobijemo neku kućicu na kraju. Da, na krovu. Da. Na krovu dobijemo kuću. Kućicu. U kojoj imaju razbacana jaja. Mladića. Da. Koliko ti se zanoviš? Dobro, možda 11 minuta. Vremena. Hoćemo nastaviti. Završiti ovo i onda opet nastaviti. Hoćemo završiti ovo. Da. I to je bilo to za ovaj video. Da, znači bit će nastavak odmah poslije ovog. Da. I čao.